Akariba mara ni bagwete ogeni mwaka jo mweru na njira mwanya na guntu mwanya thinjiri ntere cia chogoria baugite mwaka jo angirijire mirongo iri na inya jo kethura jore jo mwanya nkurukia mwaka muthiru. Akari na boni barombete thirikari kuinika ngarama ni untu mwaka muthiru jorari Kenya mara gikitheri. Mati Mugambi na Ntetweji. Kanichani ya PCA Ebeneza Kaironi wandia chogori yake erege chigombunge kia Maram. Magana maetegeri na nkinyatori bantura ino bararurungana na rwimbo rwa kwambata ruraringerwa na bo baretegera. Baba bonde batugetie otugo botariki 31 mwanka wa 2023 mwanka ukorire na bautirithetie bakienda kuona kana kathira. Last year anaigwira ri mwaka murito mwaka wina mathina tugena kirigiriro tugena a hope Yugo na kyo kiratongorwa i mutungatiri Reverend Mwaniki wa Njaro akibatarageria na kubathomithia bora bakaomba gutuba na nkinya kuruga kiri mwanka wa 2024 koguo tukwiraga andu magena hinya matigakue ngoro. We have a new year na mundu ndakamate maundu ma last year amanete in the new year. No ni tuonete njara ya Ngai no ntunye tukinyetie mwaka wa 2024 muthenya umde na twa just celebrate na ukena kuingi mono. Tathita cio tugobobo itigaretie sekondi utari buramberia kera bunike mwenturani wa ino. Ikeno na wirigiro bora ujura methoni ma Kenya beterete kuona mwanko mweru. Tumepambana na nitutoborete riu 2024 happy new year. Tujire kurugiria mwaka guku andu gwita site Kaironi akwina andu gwita Polepole. We are graduates tugwirigira youth bakona opportunity ya wira no tubarwa cie tugacie nyombo ugu utewira tukuona. Rwimbo ruru rutathira amwe na gutwika mwanka kagenke okurugurua enderura matagwa bura gukuthigo gikejaga na mwanka ogikuraga. Happy New Year TV. Kwa majina naitwa Imenti Boy kutoka South Imenti Egojist. Kwa majina mimi naitwa Jerry Jones. Yani 2023 imekuwa tu mwaka ya ma ups and downs, lakini downs ndizo zimekuwa mob. Ukokore kweria Kenya ba uyurite nkena na nkinya wirigiro kiri metho mao bakiririkaga mwanka wa 2023 bariuga thirikari ni batiri kubaraitharaithĩria mwanka uyu kenda gutigira ngarama yoturwe kwindama. Na mwaka jo 2023 economy rari nthuku muno atwitikie 2024 twarukia mwaka bwega ruto make an opportunity gututhithiria economy Kiantu baingi betu especially barabe mawirani gwitikiria mauntu meru marejirite. Tunataka kusema tu 2023 ilikuwa na challenges kidogo, lakini 2024 Mungu akiwa mbele najua hii mafanikio tutafanikiwa. Hamwe na gutwika magana ma Kenya iba kuririka mwanka wa 2023 kuri bamwe na bamwe babo bakuga mwanka uyu urari wa ikeno na mwanka wa kitharimo kwao. Kuma 2023 that is nindambia kugurana kanisani bwega officially ndaombire kufunga doa na niko the next year 2024 maneno itakuwa mzuri. Ikeno bibi bya mwanka mujaro bitathirira gwende biraringithia TV ya wero bakiugaga ni kubarutira wira bwega na buraba kwenda. Alafu tu mafanso wa Wero mi ningewaambia tu hivi kaini lock hii ndio channel bana, tufuateni channel to grow. Barato thikageria na bo kipindi kia tuthunkumela munene wa Kagwe na bakoya kanisene mbithana ndi mushirika mono. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Mateni Moga.